Hello, chibay kaming chu Huxley alcohol ni niya Peipung founder kaniya. Charter Well Manager kaniya NISM Research Analyst Certified kaniboka tichuan kay manin financial education le financial investment Welltech lampang kan boy puya fintech Welltech kan boy puya. Tichuan tunlai hi AI generative AI hi atam timeng na niya financial planning de ka khoi china retirement planning te tichuan investment planning te kan Siam na sa chin ta generative AI tunla AI ho hi tiang chon man tlak reng em ti hi ron en chin kan tum do ni tuna hen chi sang sang ka mang do na ChatGPT ka mang do na Gemini ka mang chin do na tichuan DeepSeek ka mang do na chuan Grok ka mang do na hai kan tilanga Gemini te DeepSeek Grok te Perplexity le Claude ka mang do hai hawi ka mang vek do na tichuan heng ho ka mana tang hian I pakhat a in ang fek I financial planning a in ang fek turin I kasia mga ta chuanin chu in ang vek a chu ka prom fek anga an ma ni hen prom ka perfect a in ang vek in ka prom panga chu engtin a result om dan khoi hin nge min pet thabera khoi hin nge zon na le chana financial thiam ber kha kan en chin nga chuan kan prom panga ti hian my monthly sap tong ka ti vek nga my monthly sap chan chu sap tong lo chuan thria thiam lo kha lo me my monthly invest le trading ti dua ma se ati dantik isha silaw chu wang ani Peipung mentorship program kan Siam ni student ini emo na thuk ini emo tu po lo ni la hausak idua wealth isiam du ani chuan financial market a foundation atangin kan lau je ti rangche he course a hian stock chathan dan te investment plan le portfolio siam dan risk management le practical a market analysis zongzong kan je ti vek don che ani hei me hi ala ni law kandang lam na big chu BFSI SSC accredited partner kan ni a kan hnuaia course do te chu bank financial industry le insurance a te placement ana tho na tura kan pui thai ani investor hotling tak trader in thunun thai tak le financial industry a career isiam du ani chuan phone number kan ron da hiat milaw bedonia singka sanga ka hloa kumsom ni parit kania kumsom ruwa ka retire duwa chuan budget rules min siam sak ro katia chuan retirement fund ka duwa car fund ka duwa education fund ka duwa vacation fund ka du tia chuan goals min siam sak la ti chuan enge ka mai min shil ro katia ti chuan hi tuna ka siam che he ka prom fek anga khoya po ka perfect don ta ni chuan ChatGPT kan ti ma sa peranga chuan adang Gemini ka luta Gemini hian khoi model nge kan manang flashlight flash oma advancement all round health kan dang Gemini po hian model panga hian kan danga chuan DeepSeek kan luta DeepSeek hi instant expert ka dang DeepSeek mo instant da zok teng model hiam berang zel kha rang se ka du ta ti chuan Grok kan luta Grok hian fast kan dang Grok poi mo fast kan dang yo Grok poi ai ang vek no ni confirm your age intia 20 dikalom 2000 safe kan do so kan plan nga perplexity kan tilenga perplexity apo hian eng model nge tam khame Claude kan mang to GPT kan nei to tho sonar kan nei to na sonar hi ti meng hian le ngai ni mo padang chen pang hin ti meng chuan Claude kan mang le Claude apo hian sonnet o mga rang ber kha kan yu to haiku kan mang don ya khan ka peta feka khoi hian nge min non ti nge min chan hlom don ka shalawa en chin phot mengo so le so nu keima ni a chuan planning hi kan tin sa chuwang chuan a traber a foundation sheng sharaw ka test tu ani ti hian ChatGPT ron tir masapera kanen chin nge detail de win ka lut lo nga apoi mo chin karon non talang ka tum do ni ChatGPT chuan kumsom ni pariat inia monthly income sing khat sanga ineya
annual income kum khata kala lu chu 1.8 lakhs tia retirement age 60 32 years kum som thum pani chung retirement tan investment period kan nei ti min tar lan saka budget rules oh hey budget rules here on tar lang ve to 50 32 20 rules are on Siam hey rule of thumb ania rule of thumb financial rules chuan budgeting rules chuan ma se nga ting 60 10 30 ron mang dei me hai cha gpt chuan 60 10 30 on 50 a chuan needs 60 hian kan needs aron da 10 a ka wants aron da 30 a ka savings the investment aron da ni chu ka income atang khana ron thliar thla ta 60% to sang kwa ni me ya chuan 10% chu sang khat zanga ni me ya chuan ka khol tura hian ka khol le ka da that turi sang li zanga bin on sanction sakani 50 32 rules 20 rules hi materon recommend lo rules tanga ron recommend dei me hi nge chan ka shelawa chuan emergency fund highest hi poimo khop me he chat gpt in highest priority aron da a chu emergency fund Siam turin mi ron ti ta hi commonly expenses sing khat zanga aron da a chu needs le wants khan ni don ta hetang hian sing ruk sang thumi ka mamo aron tia chu sing ruk sang thum chu kharuk expense a ka mamo aron ti ta chu contribution 1000 month sang khat thatin da turin min ron ti ta sang khat thatin ka da chuan kumnga le kumruk nga chu he achievement hi ka nei don ti na nia no wa thalo ve oh ka karon suggest chu ne mai chi logical bak longa 6 months hi ron ti ngal dei hi question ka nei tlat mai ya khami rules te ka ke ni chu ya ke chu foundation kan lo hriat to wa khami rules kha nge nga te 6 months mi ron ti kher ti ka question ngal ta ni chu mo 3 months ron ti lo chuan goal planning retirement fund highest priority a chuan retirement fund da ta highest priority ron da ha ringot me kumsom ni pariat kania nia retirement fund chu ron da ngal ta tan sang ni zanga da turin thatin min ron ti ta equity mutual fund a da turin ron ti asset aron invest na tura min ron suggest equity mutual fund ani hei equity mutual fund chu equity mutual fund tam lu tu ga equity mutual fund khoi ber nge suggestion kha om chona nps aron da nps a hen nge kalphung shelo ta nps hi thaber nge thabelo ete sang ni zanga hi he tiang hen diversify turin min on ti deuh nge mani clarity om lo kho mai tai chu chon assuming 12% annual return 12% annual return kan nei thei na tur khan ron suggest ta tikem ka shelo chuan future value a chuan kumsum hetaka invest chuan kumsum thum pahni a chuan 1.1 atanga 1.3 crore retirement fund a ka siam dor ta hian enge la kang o inflation te consider lo nge chuan after retirement growth phase a recommend them a la lu tem shelo ta chuan consider lo ga shata lo ta 1.3 crore 12% sang ni zanga a diversify dan poron suggest jong so heta kan diversify ve khian engzat ama ka diversify don clarity om lo khop mai du in ka du in kha sang ni zanga ka sem zai nga ti chuan 12% hi annual return in kan nei reng don ti na mi chu avek deuh hlekani car fund om le car fund a hian 10 lakhs in 10 years he kumsom chuin car le turin mi ron suggest ani mo ten zaruk khi thatin min da tiranga chu 10% annual return khuyang min da ti don alang tlat lo me ta pon asset kha lang lo ta education fund a hian cheng zanga min sanction le ai hi kumsom ni chung ani mo 12% atile 55 lakhs boi tla khop mai po hi nia khuyang ka invest on a suggestion om lo ta chon vacation fund oma vacation fund a hian zali ron suggest ta zali chu sangli zanga vacation fund okay so emergency ta ron ti dik pa chu emergency fund hi chu ron da ma se health insurance te ron suggest le ta khan poisa luan dan tur kha missing go sa ron da emergency fund ka plan lo health insurance ka nei lo term insurance ka la skill development fund gadget replacement fund ti te
ron suggest no me parent medical fund the wedding fund the business investment capital du ron suggest na sakhop me he ti chuan commonly cash flow tura ron duan chu emergency fund a he commonly cash flow na ron suggest hi monthly cash flow ron suggest hi sangli zanga tang hian alwan dan tur kha ron plan ta sangkhat hi emergency fund a da turin min tia sang ni zanga retirement da zaruk sanga ti dei sia ma se sangli zanga hi ka investment ka khol thai ni sia ma se zanga hi khoi change lo kal ta ka sangli zanga che kan nei sia confusing te me kha lai tak kha chuan ani chuan hnuai hena ron ziak thar le ta chuan mr zanga ina dei lo ti ta ga chuan a ron chhut na khana dei lo ta ga chuan khoyang e zatni hi emergency fund tanga lak he ka ngai nga retirement fund hi change za kan lak he ka ngai nga chuan car fund a change za kan lak he nga ti chuan kan lak hek deuh hrek ngan chu aton claim deuh vek don ti na ni ta ni chu ti chuan khatlai vel kha ni ta khatai poi mo chin ni to se taron tarlan lo chu khuyang e ka invest ang ti kha i aron tarlang lo ta buai thla deuh hlek ani khoro safe ro aron ti ro ta khuyang e ka da chu question ta yeah pangai to me next Gemini kan enang Gemini hian eng eron suggest Gemini chuan in 50-30-20 eron suggest 50-30-20 rules in rule of thumb Hmangin ka budget poron plan ngal 50% needs anenga 30% wants 20% ngoro hey GPT Gemini chuan 50% hi needs a ka ro se ti ta ti chuan 30% hi savings a ka ro se ton ti ve thung ta ti chuan 20% hi wants a ka ro se ron ti ve thung ta ni chu chavio me ti chuan na china ka prom pa khanin enge ka thil mai ka plan a hian enge thil ka mai om chuan ron ning lo ta emergency fund ron point out ngal ta hi 3 months aron suggest ani chuan GPT khan 6 months aron suggest ngal rengo ta hi chuan 3 months aron cha chu logical way deuh lek ta ni chuan health le insurance term hi plan lo aron ti ta hi podik reng ta ti chuan sangli zanga hi thatin in sangli zanga adik reng tho sangli zanga hian thatin ka in rel bol angai don ta ti chuan sangli zanga tang hian eng tinge poisa luan dan tura aron suggest kan en lok ne retirement fund ka siam angai hi NPS a le khonge da tura min suggest kan en lok masaber retirement fund sang kha zanga da ro ti ta NPS a da ro ti ta nifty index fund a da ro ti ve ngota index fund ate index fund kumsom thum pani chung chuanin chuan next a chuan enge da ro ti next a chuan car fund a hian sang kha zanga da ro ti le ta car fund a sang kha zanga aggressive hybrid le large cap fund a ron suggest ta Gemini chuan in car fund hi kum thuma tang kum nga chhungin leiturin budget min ron siam ni mo min ron plan sakta education fund ai kum thuma tang kum sari min ron plan saka vacation fund ai tang kum khatuk tang kum nia vacation fund ron da ta hian ron sem rual ta sangkhat chon khoyang e vacation fund hi khoya da turing e min ti fixed deposit arbitrage fund liquid fund ha hi nia hei Gemini chuan asset vela ron tar lang ve ta flexi cap mutual fund company sang asset management company sang mutual fund company sang oma ma se flexi cap mutual fund kha khoi company berang e tha ti kha eng aron kan kai mani kan zon thiam le si do chun lai problem le don ta enten aggressive hybrid fund te hi car fund ta na tharengem aggressive hybrid fund hi khoyang en invest ti kan share lo chon risk sangem risk hiamem kan shilo taron suggest ve ngota ki chun ta ti chi don mi ka ti don ta ni chumo chu ron chon ka kha zir chenga index fund hi amuang em ti hi zona amuang train to ka rot ero stable ma se amuang train to ka teng ka she thiam ngai ni chu mi ni lo chon tlem na ron detail de hlek ani cha GPT ai chuan
chuan execution plan te mi ron siam saka hei automate your needs sai ha chu sang sari zanga hi chu kamamo vela kaman ra langai ta ti chuan sangli zanga hi emergency fund siam nan hoi sangli zanga ka khol kha emergency fund bill ma sabel turina ron suggest deuh ni na langa 1 to 10 thla tanga thla min kar chung hian emergency fund bill tur hian min ti deuh hlek ani karinga heron suggest a chon ti chuan SIP angin kaltir la aron ti ta chu ni deuh ani hi a priority a chuan in execution plan a chuan emergency fund ba kharon suggest lo ta toy ang a toy veng renga ma se ChatGPT a chuan claim na ron detail deuh hlek ani hi chuan DeepSeek an en leang tuna chuan DeepSeek lam kan lu tanga DeepSeek a hian in tingia zia ve prop kha ngai thawa ti chuan hei DeepSeek chuan pay yourself first na ron ti ve thakop me kha poimo chuan details chu ngai ranga chuan budgeting hin tinge ron da yo varon ti dang dai ve 50 20 20 10 aron ti ve thuai chu enge 50 varon modify na sa ve okay rule of thumb a chuan 50 20 30 50 30 20 an dama sei chu 50 20 20 10 aron ti ve tlat me hi eng tinge ron siam kanen chin ni cha hen 50 ron da a goals siam nan 30 aron da a chuan goals a tho 30 ron suggest le ta chuan wants le needs a sang khat zanga ron da ve thung ta tang dai le me thawio me hi poi ti chuan goals allocation a hian eng tin nge ron da ka cash flow kha en tin nge ron siam khoyang e invest tura min du step 1 retirement sang thum hi retirement a daro min ti ta a provident fund a daro min ti a index fund ELSS a chuan ya tax free ka du chuan tax benefit ka du chuan a tha ma se pung thang em ti zo kha in ta ni pung thalem lo ELSS su se pa ngai tu chuan kumre a chuan a tha ve tho chan chu India chuan tax benefit kha ve the chu tha khop me ma se ta hian 12% average return a tia chuan ta inflation a chhut telem ka shalo 1.05 crore a ron suggest to pa ma se inflation ati inflation hi chhut telem ka shalo non negotiable ta ron ti ve a is negotiable low tu ren ron se ma se ai tha hi chu tam ve thom chuan education fund aron da education fund sang thum tho aron da car le education fund dang sang thum aron da ni 50-50 khoinge da poi mozok shit chena ba harve 50-50 ron di top me a car fund sang kha janga da se education fund sang kha janga chuan car fund hi khoyange da to recurring car fund education fund hi fixed deposit da to mi ron ti ve recurring deposit thatin recurring deposit to fixed deposit ania thatin dang chi thau khan ta apung chu a thawak to no khop me nya chuan vacation fund min on vacation fund sang kha janga da ron ti ro ta ma se once le ni cha hian tain sang kha janga lang top kha vacation tan min da thir don ti na ni emo 12 months chu sang khat sang riat nice domestic trip na okay sang kha zariat chon zin thei bak do no chuan tai hian enge I hmai aron ti ta ka hmai chuan emergency fund ka plan a om lo aron ti aron tar langa ma 6 months aron ti ve 6 months aron ChatGPT pon 6 months aron te pon 6 months aron target nga rengo ta ka health insurance aron tia skill development enge skill development churan priority aron prioritize nga rengo ta chuan health insurance and 5 lakhs value mamwa thlatum sang thum zangai mamu aron ti ve ta hi ka plan a tel lo ron ti ta emergency fund hi 6 months aron ti ve la thung ta ti chuan hi ka budget aron plan chuan ya ni cha hian sang sari le za songa aron plan health insurance as a thum da ro aron tia retirement fund a sang thum da ro emergency fund a sang khat sanga car le education a sang khat sanga ngoro car le education a hen nga tinge sang thum aron da sa tuna sang khat sanga hi ka chen som le don ti na ni le ta aron suggest masa son hi suggestion thara ron siam na ron revise le na ni mo sang zanga ron da a chuan e fan le chun sang khat zanga kha
sinh khát sang cái income khát tiền rồi chen chum ta cho về thôi mấy chen sum à chuan chen sum mà sẽ khui ang cái invest sang tí zo kha aron tar lang le chen lo aron chen sum ai FVC bulem te chut te inflation te chut la ngai do na ron chut te lem lo ta hian ting zo zong kha chu basic te win aron da ve tin ani chu chuan ta hian needs insurance on te be zo ron thual non le me ni kha deep seek in aron talan ne tuna chuan grok kan en ve le thunga grok hian nge talan mo ole tuna chuan grok Elon Musk atakan en ve thunga rus prom kha ngai thau kan pe a chuan second songa ngai tu ani he thoughts for 50 seconds in there ti chuan budget rules hei pon 50 30 20 rules ron da thova ma se 60 20 20 rules ka mangi aron ti ve thunga chuan midang ho kha hei ngate 50 30 20 rules si anron bypass deuh vek meya dinge chan ning ka shelawa chuan 60 ron da 9000 needs a once a 3000 savings le 3000 chuan Gemini kha chuan in claim na ron conservative deuh ning ka shia chuan den non le ti chuan ti hian a ron da ta chuan nge plan na hian Australian emergency fund Siam turin around the 3 to 6 months expenses chu ron suggest emergency fund aron tarlang masade ubera hi poimo kati groka chuan ti chuan emergency fund priority number 1 aron da hi ka plan na tel lo ti aron tarlang ta insurance aron tarlang bokta debt management debt well nge chutang kai lo aron da nem ve debt management skill income growth tu lo hai chu tax optimization tax benefit ka nei the tu chu ron tar lang ve a ma se ro he chu plan a lutang assume 12% equity returns for long term conservative for SIP in mutual fund index 7% for debt and small cap for 10% ta hian diversify to minti mi or realistic target and monthly allocation ta hian thattin in ti hian allocation siam ro minti deuh chu ni ta emergency fund siam turin minti the target hi thaka da sang khata tang sang kha janga da zero minti a which ka dang chu hei hi ka savings le go sa tang ka da chuan khui nge a puisa ka nei to don men le emergency fund a puisa sang khata tang sang kha janga da ro atita chu khui ane ka dang liquid fund a da ro atita vele tlat me ya bank account savings ai mo liquid fund da ro ti ve thung ta ti chuan retirement fund hi khwenge da ro min tiang ni zange allocate tang le chuan retirement fund a hian SIP in sang kha janga tang sang kha janga da ro ti ta hi flexicap index NPS a chen khan in NPS an non ti top a chen chuan index fund aron den nifty 50 index fund te ron ta flexicap he chu flexicap aron tar lang ve de hleka flexicap chu zia ve thau mai long term tan chuan nia ase khoi flexicap ber nge AGFC nge ICICI nge UTI nge DSP nge tikha question omlet ani ti chuan power of compounding 12% 20% 12% 32 years in akal thei turin aron suggest ta chu nya inflation a chutem ka halo ron ti top chuan target car fund hi kumthom tang kumnga inkara i lei theina tur chuan chengzanga tang zariat thlatin daro hybrid fund a daro aron ti ve thung ta hybrid fund chu kumthom tanga kum a thave thom me zia ve thom me o se kumthum a chuanin kana je thengem khalo le thu tanga yang hybrid fund an khoi ber nge thang ti kha kan chu tanga chumi fund chun amil pui ber ti kan chu tanga don ta ni cha education fund a hian eng zai daro min ti cheng zu thum tang zanga hei hi antika nge kum khala tanga kum thum in kara lo tlin theina turin siamanga ta se thum tanga zanga in ka daro min rin ti ve ta khwenge daro min tiang equity SIP ron ti top mai so vacation fund hi khong ga dang vacation fund hi chen se thum tanga zanga in ka daro activate thunda liquid fund da ro ti ta dep fund te
safe ron suggest safe khop me ya kuma toy boka ron suggestion po ron safe view ani hi chu om ve thong me ti chuan allocation pumpui hi ron list chuak lem lova ti hin ron da emergency fund hi bill masa ber tur ron da a chuan emergency fund a cheng sang thum khol kala nei tang khan cheng sang khadi emergency field bill na tan da ro atita retirement fund a sang kha da ro the car fund a zali education fund a za thum vacation a za thum da ro atibeta se anron aron tala nang khan hey a in ang lo nu ti khain lo ho ve thiam tura chun ka nga ya nya pattern chu oma ma se hey nya tam tak chuan in i han en mai hian amoi hnai nei chu ma se alu thuk lo lu thuk to tan chuan in khami kim lo lai kha kan mu zung zung mai ma se tam tak zong chuan in a kim lo lai kha an mu don lo ti hi chianga a om moi hnai ve ro tu ani chu ma se a fel lo lai chu entinan ngati budgeting rules ka sang sang min pek ti te kha suggestion om ta chuan ngati nge khoi fana nge a thenin fan anin suggest kha ai ang lo no ya fan kha a thasa ni se ngati ai in thurol de wa ngai kha min pe lo ti te pokha zona om ve ta kha teng te kha detail te kha I chat AI a chuan kha teng kha kan ngai tu le kan mu angai ve ta ni chu ti chuan perplexity hi kan en ve anga perplexity hian nge a suggest monthly allocation a emergency fund siam turin thlathum emergency fund siam turin ro budgeting rules min da sakem budget allocation rules min siam sak mi alo mi perplexity chuan engora tain da e hai 30% 50% needs a daro atia 20% hi wants a daro atia chuan 30% hi savings le investment a daro aron tita 50 30 20 rules chu mang ve thau ni ma se 30 kha chu savings a han daro aron ti jok ta ni mo dik ve thau me 20 aron da ta ti chuan ka khol thei tur du sangli zanga ni ta sangli zanga tang hian budget plan min siam sakta ti khan cash flow plan te goals planning te min siam sakta emergency fund ron da poi mo ma sabera tha ti thakop me sangkha zanga daro ti ta ai hi khoinge daro liquid fund daro ti ta save tho me savings account ai chuan in fixed deposit at the boda thei ta nga emergency fund and liquid fund at the boda thei ta so retirement fund hi secondary aron da ai hi enjoy daro ti sanga tang sangkhat achievement don me achieve thailo tur ron soi mi lo sanga tang sangkhat aron da top me car fana kum thuma tang kum sari in car zariat daro ati ve thung ta short term debt fana daro ti ve thung ta exact growth rate nge ka shelo pung thengem achievable ngem soilo education fund hi zanga daro ati ve thung e chu recurring deposit fixed deposit nga daro ati ve thung ta vacation fund hi kum khatang kum thuma ron target hi zani daro aron ti ve thung ta savings account liquid fund at daro aron ti ve thung ta riyawe chuan emergency fund hi khata tang thlasawm pani inkarin da ma sakbe tura ron ti da sangli zanga hi emergency fund a sangkhat zanga hi da tur 3 months a chuan kan achieve man don lo top me kum khala po kan achieve man don lo tin ani chu aron suggest da na hi zone mo ti chuan retirement fund kan hian aron thual non le me mi ta missing health insurance ka plan lawa ti chuan dang hi chu poimo om lem lo ti chuan 1 month ta hian account varon open separate account emergency savings SIP for retirement even 500 for RD 2 to 6 months continue transfer basic hatiang chu aron detail ve tho me ma se practicable lo khop me separate account hong turin aron suggest lat me chuanin midang kha chuan suggest lam lova tlem chuan practical dewa
separate account này chú trả thấu mấy bôi lâu mà sẽ mình nó tủ zawka này chuan once one year one balance after 12 months using allocation emergency fund car thì can allocate effect ta thlasong pani chungin ta chuan move surplus aron suggest chu ti khan ka budget ron plan ang khan ti char ta wala thlasong pani aral hnuaia chuan moved emergency surplus retirement or car once target reach emergency fund a zo chuan emergency fund kha poisa khol to lawin retirement a mo car fund a khan lut ro se ron ti veleta yeah chabi home emergency fund kha ron ngai poi ma ber ha chu point tha ka ni adang hi chu nep noi ve to lut to ro mem top a ber to non cloth kan en chin le prom ngai bok kan pile a ti hian ron zia ka financial plan chu faron be nal big ve presentation style ron pe ngal thap me a hi eng file nge ron da download thei zui ma thave cloth hi chu ron be changkang thin khop me chu ka annual income monthly income ron da annual income ron da ka retirement years ron da ti chon hei ju rules nge ron siam okay 50 30 20 rules ron set thapa khop me ron set ani chi hen ani le enge pakhat ron chu hei po hian ron siama 50 30 perplexity le cloth hian in 50 30 to 20 rules in on set do thlat main pani hian chuan retirement fund aron priority ha ringot meya car fund aron da education fund khuya nge ka invest ang ti hi mutual fund balance fund aron tia retirement fund khuya da tu nge ti EPF te mutual fund ate hi thlatin sang ni da tu re min ti ni mo chuan kum som ruka chuan tuna ka da ang hen dat min plan sak hen dat thailand noi som kwa pathum ka retire huna chuan ka mu thei don ti na ni chu se inflation a chu tem ka shelo inflation te chu lo chuan in hi ka ma mo zat min phu shu ka ngem ti kha poimo ta ni chuan vacation fund emergency fund a hen exam nge da tur min ti zal ruk le som ni panga min da tina kum khat chuin kum khat chung chawin ka emergency fund 3 months emergency fund hi ka mu chuak don tinan ta ha rate khop me chon ta hian allocation hi ron da monthly allocation hi ron da he moi khop me retirement fund ta sang ni zanga da ro ti ta emergency fund a zaruk som ni panga vacation fund a zariat zanga somriat panga education fund a zali le chenga chuan car fund a zani som sari chon sangli zanga kha mi 30% ka income atang 30% kha hemi I goals le plans ka siam na tanga kha fund tun da che aron semzai ta aron semzai retirement fund aron da nembera priority aron nei ta that time emergency fund hinga te priority ada lo ngating hi retirement fund hi ron da ha rengot hi chu questionable deuh ta he chu diklo emergency fund da poimo ma saber tu zon ta retirement fund chu kumala tama opportunity la tam ta he chu adik che lo do ni chuan kha nia bang atang hi chu thual non bel mai ni invest na tur kha ron ta lang ne no kan en le lok nge additional plans health insurance kan ei lawa skill career development fund te technology fund gadget fund home fund te in ei lawa ron ti ta hi ron suggest ta allocate dan tur te poron da thlap me he ma se hi a thaber ka shalo kan en le chu retirement fund a hian eng khoi da tu nge mutual fund SIP ron nifty 50 direct ron tirop ta ting fund hi zirchian lo chuanin a suggest anga han lu top mutual fund SIP khoi mutual fund SIP kan da ti po ha zone om le ta he mutual fund SIP balance fund te ron ti tai chu zia de lek ta ba se balance fund a han khoi ber nge ti ka zone om le ta ni chu te chuan dang hi chu savings account ate da tu ren te ta emergency fund ang chu liquid fund te po da thenga hi chu ve thei ta chuan hey suggestion aron nei chu open savings account if not done savings account pakhat khong le turin aron te chu SIP nifty 50 index fund mi turin aron ti le ta aron suggest no me hey chuan anon in thual dan hi nia atlang pui chu ke
cái này chú soi lệ soi nu kan lo plan sa ke mani in a foundation tang kan lo plan to wang hian hei adik lo la hi kan deuh zung zung ta ma se mi pa ngai minol puitan chuanin antenan ChatGPT ilo mang to pani chuan kha ChatGPT top khai lo ring ani phei chuanin midang nen khanin khai khin chiang hei an soi dan khai ang lo noi ta ni antenan tu na po 50 30 20 rules pa ngai ta ron mang chu cloth ania pat kha tungeron mang dang kha hi hian mang bokem drop hian mang lova chuan perplexity hian aron mang perplexity hian aron perplexity na ron manga cloth in aron manga midang hian aron mangem kanen le lokanga 50 30 20 rules budget plan rule of thumb pangai hi perplexity le cloth bag in aron manglo midang hi chuan aron hey DeepSeek page on aron modify na sa khop me 50 20 20 10 50 30 20 rules ni lawin 50 40 10 rules ang ve aron mang tinan ta chu tilkal phung ani deuh hleka ti chuan hei oh sorry hey Gemini po hian 50 30 20 rules ron mang ve ni hi Gemini le Grok le Gemini le perplexity le Claude hian 50 30 20 rules anon manga financial planning a chuan bidang chuan anon modify deuh nual ni ChatGPT le DeepSeek le Grok chuan anon modify ani kha hei prompt ngai vek ka pe a an style khain anglo vek me chun khoi ber khange rin tu ti kha zo na om ta ni chu nia ma se AI hi aron thazel don em ti zo na min zo chun a thazel don aron changthung zel don ma se film khur la ngai na chu a foundation la shelo tan chuan pakhat chawi lo mangta rawa tha e ti ngal ringo kha ol sam don ta ni chu kha chi sang sang ga han pe a in angla an suggestion te invest na tur mun te anon soi kha le invest za tur anon suggest te kha ai ang lo noi ta chu poimo de wan te chu I a thiam ate antinan foundation lo nei tha to te na ke ni chon khoi tlai nge dik lo khoi tlai nge invest on dik tak phei chon I risk appetite kha an hriat te lo ngai ta risk profile nei lo in investment in tran te lo top ta khateng de kha ChatGPT chuan I risk profile nge ti te po zo na azot lem chung lo ta khateng de te kha poimo kan tia chon ipek ang kha aron ta lang top me ron ta anon ta lang sup maya hei hi apoi mo katia chuwang chuan in financial planning thatteu kan ti do ni chuan a rules a foundation rules hrema saila chuan heng ho hi hmang chau ila tiang chu a result a thadu zo gani chu veina nia topic karon nei du deu nia veina ke mani na kan feel ani wangin hi ron tarlan ka duwa mi awareness karon spread na ni se chuan khatiang lama I ke ju education kan pe kan zirtira tiang te hi a foundation nei to chuan hmang ro se poi kan ti lo reng kha kan tu dan ta chuan a foundation nei ma chuan rin top lo hi ala himma film khor langa ya so I mang do ne pan ti hen chi sang kha wa mang kwala wa zot kwala ta chuan a poimo ber khale idea ki ron nei chho ti kha kan ron suggest du bokani ti chuan nia zo na te nei chuan chat lama te khati comment lama te poron soi ula ti khan kan soi ho zelanga kan office ate lo leng ula minon zot theya ten chuan kan loin pui zel thei bokani ole voin tan chuan khati zong khani se kan mu le chho don nia